bazu. Tako je, zato što ništa od ovoga zapravo sve mora da imaju. Ljudi upražnjavaju, treniraju u košarku, imaju bazen, dakle Agens, sportski centar Okanik, tako da kompletni centar Agens, hotel Termal i oko 100 domaćinstva. Ovde u vodovodnoj mreži videli smo klupe, sve ove klupe će biti zamenjene. Calm down the nerves, so... No. Evo Bogutovačka A, banja. sad Ako možeš. Gasno držiš bez veze. Možda ovdje nešto da šara. Ja bih volio da ovdje da izvodu i samo... 20%. Znači pun put sviđa. Možeš da omašiš? Znači ovdje na kraju baš. Tako su mi objasnili. Mada ja sam autom videla. Video to? U jedan ćemo da izađemo, malo šetamo voda i vidimo se posle. Radi u žele načinu Dalje, okruga. da spakujem, ja ću da donesem. Adžić, kako se zoveš? Snimali, sjećaš se kada je bio problem u Skupštini oko one ulice? Kad su glasali protiv?